مس سيغي مصطفى ذا غرفاز وفات ذا سلوى يونو غرفاز مقارن تخي دونيون دغا تقدشض اطاس داكي ذي كندا يضرا ما تزمر ذاك تفقد شويه ذا شو يحرشان السلماضوض كوباني تاكي غانينك نا غرفازاكينك ياكي سيتاما النظام ذا شو الفايده يدبويا تمليلي يدي سوجد نا راح باكي يدي سوجد لو ريزو دي بروفيسيونيل يقدشن داكي ذي مونريال نا دي كندا تنميرث فوالا ساكينيكيث نوسد نحضر يرقد ساكينيكيث ريزو بروفيسيونيل القبايل كيزون اورغانيزي دا كينيكيث نوسد ديجا باش ادنفين باش نوسد نعاون بوكو بلوس لي ستوديون باسكو نكونيو دا غرفاز صغاراي صافي 15 سنه من هذا كي دي مونريال نسا اون ايكول قارنا ستاري دونيون دو فوتر ريوسيت دونك عطاسو من تكي ديجا الريزو كينيكيث كابيل Et puis, Nzara, l'événement, il est vraiment très très riche en termes de population parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Atas Medane Diosan, c'est vrai que Atas et des Garvan qui sont morts à Kinikith. Et à choix parce que Tinadin, une vie meilleure, c'est tout à fait normal. Donc, Kinikith, on leur a expliqué un petit peu. Comment faire du mieux qu'on peut en termes de formation. Parce que nous connaissons, on est spécialisé dans le domaine de la formation professionnelle. Comment procéder, c'est quoi le cours de la formation, Atas مدني ديتاسن avec un permis d'études وكذا عن c'est un autre domaine. كتنمير ثمقرون سلامك افويد ايكرزن وحنا شي قد خدم ذاك. يعطيكم الصحة تنمير، ميرسي بوكو صحيت.